Kje ste folk? Evo, Dino je tle, S2000 je oprana, crkno sem, prvo sem svojega prvega Mutkinga pošel od soseda. Zdaj se pa počasi odpravljam na Japmit v Kranj, kjer bo veliko ljubiteljev in veliko japonskih avtomobilov. Če prijem tja, moramo itak natankat, ker sem pozabil, da je v rezervi in ne bi bilo dobro, da ostanem kje na cesti. Gled to lepoto. Itak, čaka, da gremo. Še malo smo vzeli pijače, da se zbudimo. Pa veselo na delo. Končno sem parkiral, Klemen tukaj je organizator, toliko se mu mudi, da mora ti 2 besede z nami povedati. Kaj bomo naredili s toga? Vse. Kaj je to vse? Vse. Ura je 2, nobenega tukaj, avtomobili šele prehajajo. gremo. Evo je Klemen pa Sara sta na delu. Sara, kaj je to? Nobenega erotičnega perila, nobene vamo tamo, kaj je to? Kako bomo privabili kaj ljudi? Za zdaj je parkirišče še prazno, ampak folk prehaja. Tukaj vidite, so v vrsti, karte se prodajajo, tako da počasi bo. Ja. Evo jih. Hondice čakajo. A to ste se zmenili z enako barvo? A, ni ista. Je malo razlike, ne? To, bad look. Gremo. Ajde, majstri, malo to hitreje. Hitreje je to, majstri. Kako okej? Dobra, crna, zajebana. Spoileri, pičke padajo, se veste. Huda. Evo še malo preludice. Old school. Underground garage prehaja svojo Hondico. A bo? Vi ste pa kar polni. Ne rabite znižati, je že kar znižan sam sebe. Evo nabor Hondic se je že ustavil. Vidim, kompresor. In pridemo tako... Klik si videl. Začenja se počasi nabirajo, malo se gledujemo avtomobile, vreme za zdaj je sončno, pravi, da bo neki dež, ampak bomo videli. Evo, tokrat pa Dinoti uletava z GoPro killerjem, DJI, Cosmo Action, kje si? DJI, doesn't work fine. Doesn't work fine. Pa bomo videli, kakšna bo tvoja faca na videu. Moja faca bo skus lepa. Ko me zove zdaj, dosadni. Kako ste, šta ima? Halo ljudi, kaj bomo danes? Ne, pri polka bo vse postavljeno. Ajde, bomo pa. Evo, tukaj imamo pa še malo turbince. A ne? Ko si mi zdaj uvalio? Evo, to je pa odreja. Evo, en se kar odločil leti z kamionom in on je rekel, gleda, jaz sem najjači, jaz ga kar parkiral. Gleda, da ima neki za peč čevape gor, basice te fore, Lexus. Kada je z unim Wrecking Races prišel. Kje ste punce? A ste prišli malo pofulirati? Vidim, da imate filtne neke jebačke plave. A so tu tvoje oči take? Evo ga, ti kje vroče? Čist malo, ne, klima ne dela. Viš ta se gura. Nasmejte se, na kameri ste. Evo ti jo! Opa, najjači Japanac danas na izletu. 3.0 V6 B-Turbo. M-Power. Pa še ena z obšlesano barvo. Prej smo imeli eno lepotico, zdaj imamo pa eno sta pravim srce. Kako ste kje, momci? A bomo danes malo imeli žura pa to? Itak. Evo, ta je Per, 7. generacija. Ali je sport? Nima veze, to noben ne ve. To da šuti drugič. Opa, CRX-a, old school. Gledajte to zanimivost. To so neke tablice v furu, a? Ja. Zakon. Ghost Riders. In CRV. Kje si? Nov avto, a? Evo ga, novo. Moj fater ima izga. On nima veze, njega ne zanimajo litri. On sam da se pelje. O, lejte to barvo. Lejte neki special VTX SOHC. Mitsubishi, Kevlar je pa to. Ajde, malo nasmej se za kamero. To! Ajde, ruke gore, gače dole. To! Ajmo ruke gore, gače dole. Evo, še ena crna lepotica. Kje si Honda randomlje?
barva, to je ta sivka. Olega turbo mijata, pa sto dele prinesel s sabo. Evo, zdaj so pa rosteri, zdaj so pa naši. To, ruke gore, gače dole, ajmo. Kje si? Kako? Gre? Hvala, ker ste prišli. Kje si, legenda? Zdaj so še ženska ti, a veš, kamera, ovo. A veš, zdaj jaz tu dižem roko vmes, pa to pa snimam. Olega, to je kakav vse ve. Kako si kje? Doniraj Dino, to Daj doneri, no. Daj doneri, kako udarim glavo zdaj. Da bo kdaj guma pukla. Ajde, ruke gore, gače dole. Opa, Mazda 323F. Tako. Ajde, en nasmeh za kamero. Sivka. Hude feltne. Svaka čast, dobre feltne. Hudo. In saga se nadaljuje. Lepotica preštrihana, zrihtana. Daj par. Najjača. Živo. Ajde, ruke gore, gače dole. To so pa moje sanje. To so pa moje sanje, svaka čast. Svaka čast. A viš, boljši avto starejši človek. Je temu mater. Tak avto moraš imeti, kad si mlad. A veš kako je? Da to je to, nemaš para. Zakon, hvala, ki ste prišli. Evo je, vrsta prehaja. Živo. Taj pera. 8. generacija. Ruke gore, gače dole. Evo je. Rumenka, oranžna. Kje ste, momci, šta ima? Zakon, lepotica. Evo ga, zdaj smo tukaj pripravila se naš prijatelj DJ Y Dimension. Ej, a bo muska šopala? Adio. Najjači DJ na Japni. Ej, Y Dimension, kva boš danes kaj vrtel? Klausić, pa tek house. Ima da razvaljiva. Pa to bo ludnica. Zdaj se je folk mal že postavil, polno, si lahko misliš, dogaja se na polno, avtomobilov je koliko hočeš. Prej, če niste bili tle, vam je lahko žal, da niste tle, ker se dogaja. Strici so pršali, malo so nakazali. Kje si, Opelu? Prodal si dušu! Kje si, Olmos, kva dogaja? A si pršel malo? Kje je Hondica? Ni. Daj bo taj pera. Kakor vidite, zdaj folk se je tukaj zbral, delamo, dobesedno tekmovanje, do najbližji, pripelje se
do stožca in sicer, kakor vidite, tle stožec imamo drugega pogumnega. Evo ga, ljudje so tukaj, gremo. Japnice nadaljuje, jaz pa Klemen delava, napovedujeva, nagrade deliva. Skratka, fajn je, ful je uspešnica, ful je avtomobilov, res smo pozitivno zadovoljni. Klemen, jaz si mislil, da bo tako. Ej, zakon stari, svi šta mi radimo, sviđa? Sani rab malo motivacije očitno. Glej ga post, stari, pravi čoban, majke mi. Ajde, vidno dol, bremze prosim. Glej roko, ajde gremo, in Sani je začel vleči. David mu pomaga. Začela sta oren, vlečeta. Talec, narava leti. Navara leti bo kukar drugač. In bravo, bravo, ajde vidimo koliko je kaj. Koliko je Klemen naštel? Wow, 10,40, cele 3 sekunde bo. Bravo, Sani. Šta radi Subaru Mafija? Dajmo en aplauz, prosim, za naše Subarujevce. Hvala lepa. Zdaj pa enega tukaj za security-ja. Ajde, Mišica, pokaži. Nisem vedel, da bom imel tako čas, tako blizu vas naš. Kje ste, momci? Kako ste kaj? Aj, dober? Super. To! A guta kaj to ulja? Mečkan! Kako to snimaš? Procesor je crkva. Ajde, u prvo! Samal. Vsem sem te ujel. Sam velik. Sedaj modri.
A ja res, ampak nikoli ne veš, kaj je novi Challenger lahko naredi. Ajde Lexus 2JZ. Placa, devo che raga po' Malo placa, Wow! Into that
končuje. Hodam tukaj na polno paro, avtomobilov je full, zakon dogaja, ljudje so non-stop vzad. Če niste bili, pridite naslednje let, top shit, imamo Godzille, Nissane, imamo Supre, imamo NSX-e, imamo Subaruje, vse, kar vam poželi. To je bil Yapmeet, hvala vam lepo za ogled tega posnetka, lajkite, subscribite in se vidimo. Hadouken!